Kani gadega Pati CTV. Hakini ki khindiat sngi balala la iya ke jingmi perthai ki dikhot jong ka Coordination Committee on International Border CCIB kumjo ki nong sensas nong bar ki traja ka hakathan war jantia ki bala persha jore ke jingjurep ki bor sarkar menta ya ka shilantar ka than khapot ka bathmu ban ker sainar hakathan jantia menta kanti sakawai na ki sengsain perthai ke jala ka United Democratic Party klap pen paw perthai bat kren halor kani kapang habakran hakinong pathai khobor Presiden ke UDP Dr. Don Kuparoy lapan pau bak jingker sainar ye jaka kapon haki benta bahapo ke jelame kalaya bat Bangladesh kadang saat teng hadu benta kadai na kadaw ke jing persya na kaliang kipai ba banker si spa san phau jam na ke zero line hakikat to kani ki jaka nalor kani ulai thuru bak jingete kular hapdeng ke sarkar jila bak sarkar Bangladesh kadang lupa na du menchua handai hakabai dei bak jaka haperdiwa kadang saat teng balai bomla pansnai ke fencing na zero line. Zero line jamut na senda jumput India Bangladesh. Di kani deka main issue. Di hadin belia keren lapan situ. Ba kadon ke agreement apdeng jong ke India ber Bangladesh. Ba kari India lani ke Bangladesh. Kimla pansna kanu ka structure kum ka fencing ne kanu kabala ban ong kerja security works mo haki hapo ke area hapo ka distance is pasan puyas te nata daw kidon kijaka kibah ke India kamur ban le fencing khamjan ya zero line ka Bangladesh ka persya te namar jing persya ni Bangladesh e lapulong ba ya ka fencing musna haki jaka basis pasan puyas Tebuan kijaka la lepsna, rekisaka tu kan ni kijaka, kipai ba ki persya. Kasukari kan persyan ban tersutu kipai ba, ban kanile ban sutu ke opinion yung pai ba. Hoi pinuma ban yung 100% mo ka opinion. Klaw ni fair, tanpa kasukari ke ban simeka opinion yung majority. Kani gadega Pati CTV.